بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف Muteşabih ayetlerdendir. On manisini Hudaya tafşırmalıdır. Ol, Huda bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasındaki esrarlardandır. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Şu tariqa sana ve senin ozalqı enbiyalara hemme işinde galip ve hakim bolan Allah vahyetti. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Huda içindir asmanlardaki ve yerdeki zatlar ve Allah tebarek ve Teala nihayette azamatlı ve ulu zattır. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Asmanlar yakin boldu üstünden yarılmağa ve ferişteler özlerinin perverdigarının hamdi bilen meşgul bolup tesbih ederler. O yerdeki Müslümanlar için mağfiret talep ederler. Agah bolun, tahqiq Allah tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Bu oltor adamlar ki Hudaydan başga zatları dost tutunupdylar. Allah tebarek ve Teala şolarga ve şoların amallarına muraqibdir ve sen şolarga mes'ul değildirsin. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Ve biz şu tariqa sana vahyettik Arap dilinde bolan Qur'an'ı. Ta Mekke'nin oşan atrafındaki adamları korkusun nip ve tamamı halayıkları kıyamet gününden keşonda şek yoktur korkusun nip. Kıyamette bir farqa cennette bolurlar ve bir farqa dozaqda bolurlar. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وإگر خدا istesedi adamların hemmelerini bir farqa ederdi. Walakin Allah tebarek ve Teala kim halasa şonu öz rahmetine dahil eder. Ve zalimler için dost ve yarilik verecek yoktur. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Aya kafirler Hudayı koyup Hudaydan başka özlerine dost tutundular mı? Pes dost ve hak mabud fakat bir Allah'tır. Ve şoldur ölüleri diriltyen. Ve şol hemme işe kadirdir. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. و her zadi ki siz şonda muhtelif bolsaňyz, şoň hukmy Hudaýydyr. Şo bir Allah'dır, men perwerdigarym. Men şoňa